Oyo no mheshimiwa Samuel Yarama uruna kuru town West constituency lakini ngino ndwete mira na ndimo kutinde ona thebia baguti waito ciecibare na gatubwatira ne toja mo chikabira jindoro chakira mo cyose rigererie amangana akuruma atari Mombasa na ile gatubwatira amangana ya African Union president ya Kenya ya kabugata Raila Amolo Odinga bagachamo na baje tamo bono gane serikali bagane tekorosia ela soko neria nusu mukate lakini ko kurigire ni kubagushi urteyo to o chikukaranza ari ese kikao ke nakingo tebia bagushi baito kina ndengere ko bakurera bakabona iga omundu una Fred Matiang'i aira negocha abantu tigabatige amangana yebitina ga Fred Matiang'i ra negocha tumutume na era chikaranza semesa ende yonsira abasa abantu bakwikaranza bakorosia bakona cheke ya Kenya nera atebe na kitoko na jerua keki ye ko baraje dindoji ngia abantu bone utebera bona gere raira chiete Mombasa ngore ngororo ko ingituma ete bakwane te bono to gonya go speculate to teba bate birengo to baro PS to teba bate birengo to abareki rakninyo re tuwa wa to montoro bono ikaransete abono to ate biguna mo inji bate bete bono tumanyet odogonya go kora speculation itu lakini jena go uria bagusi ande na mjiti ko romo ngwana na kare na ko na ko kote o da je grip go gonya go eta na jari siongoto go sangu go no wakiri ara tingi mu maete no wakiri ega rogo nyo mu wakiri au gwane binde go ria ro gwana agaria yo kuminata to go murai guarari dan to go murai ore regress oteto go murai lakini ore regress yo teto go buri chukura jia west mogirango oseji go whatever press but at the same time yo teto go kongusa oyo teto go na ujimutwe oteto go musa magoro I bono mate ora nyo no nye Fred Matiang'i tamanyeti umuntu kurukugoto ongote gara go mukaso go gwana na Matiang'i ase yago chia na Matiang'i na bete member na bete cabinet ko tikende go muntu yo I think ekoro kana abantu bane to go taba irunya getari bori because ekoro na Matiang'i tekoro tekera rengo musiasi bona abo ko rekana tumwe to go tebe go sindutore indutu arenga abachumbe indutura abachumbe bakabona indutu manyete Matiang'i akorete abagusi na ndengi akorete Kenya Matiang'i omanyene tata na kujya ko buri chikura na abagenya kwaroje kirasa ba na Matiang'i tigaja buri chikura Matiang'i ngende to tebia abagusi banyamira na kisi na subare anywhere montonde bwensi bono tari ujugo bwati bintu bya Matiang'i teri ndurata na Matiang'i aje kupinga William Ruto na Matiang'i tigaikaransa se keki kare kuna jua ya 2027 it does matter where na ile Matiang'i ndumana na nere nungisi mwonya mokata beto nona are iga to na bono iga to bwatara to eta abagusi beitamo egere kuruororo torore na kie keki ya 2027 na kie jiko nacho mogo kiaro gara de baboyo ngige kuriongo to na abande riye garo mundo ko genda ase social media wazo na Matiang'i ase yago to go so kuere ngade na Matiang'i ayo mundo onye wala mundo no yo bori tijikura cyagwe simo gitanga akabu ya kwa no pia bo abande ka barori bago ne diba ku no neri wage rimo kwana ekinere problem to bwata na bagusi bari bago nyago wajusi ko to tebina egere ngo endare namanyete oyongo to namanyete William Ruto namu manyete ebinde ibago rabanyo kwana gana kwanyo nderi baga waso ago kwane mama ngana manene musote go so ago nguto muntu na Matiang'i muntu osikire na not even in Kenya international community na Matiang'i era ote bana gi ere igata kete igata na bagusi ba jamo tara egera ba jira mutu mago mubeka ko jibotu ga ya jekara agobone grare Mombasa egere da je de Mombasa ago Matiang'i ne no arenge ngi problem gi ero ngito na Matiang'i ta ko ngoto na nya ko ka Mombasa jiko ra William Ruto egere da iraro problem dingi ya yo matinga na sandi problem ya na anybody o tara ne jiko ra ta kete kurweni we na Matiang'i ya kurwani oyito ojo tumuruani tuwezi no jenguru na kuru ngije ko muruani gusi ndo wanja bono mate maraga na ready ya ko bori chikura bate chikura ijote to ko bori nga yura ike yani ekero ko kombe ate tu okorgeri maraga na Matiang'i ne babu no yuara full yani bono muchinga kiasi gani ngore motu bono Matiang'i grare motu rende ingi arama na dero na ta bono na jote na arama de no president de bua Kenya ageni yo mondo ko kwa Matiang'i rende gotenena ose njene saria maje bono bantu barate lakini maraga na bawo de no president is right no problem na bawo de nango de na lakini nga ya de na ike ine re problem to bua ta ga ko na Matiang'i is much far ahead
nende ndu to tebia bantu naki nyo matiang digaja bwata na raira onyo ora ba ko tebna ito uti ko chia to ma ko ranga ito uti lakini jere ya bantu nyo na marago te luga tia bantu ba maraga ne dia ko tenen lakini bantu ko ba ko mubushi atenen to Kenya was individuals ile bono abantu individuals imbi se su bwata na barabu let's leave them alone bari abantu abango mete banga matiangi because we have personal issues, the cabinet secretary, just like in a member of parliament in the Nakuru Town West constituency, in what I've seen and Jabago one over, not all of them wagon one away. So why do we expect them at the Angiram one away? When you are a reader, some people you can step on the people's stores by virtue of what you are doing. One man on around the Vaja, about Abago Pushi Maraga. Position is keep up what as he never erected, in Baranga erected, the Wacom Bush. With one about the bag wouldn't have push you moto, which I can get up one again at the Yangi, in there again I'm talking because I'm erected. One about the band, no, erected about you, one and Nango Push Monto get. Do you are coming to get a members of parliament? On take a reggae to Muslim was so that ever the end of all. Arimata, some of these are doing. As I have a chief whip, UDA. What do you expect, Yakore? Dania Yatan Abono Garo, whip, necessary Matiangi go down to 2027. Takini Agabera Zagabatena, Inu in Juamo, Nabagusi, into what problem? If that time comes, then we will read Otogo Jam. That is a leader. Abantu matabakunya kuogera nakino soro tabi osoro data bakende get different from what we are saying. So as you know, na kiri karare jibu ku plasma again na bintu bya UDA. Gere ngaki yego jago enda kere sabya sana juma tana mutegere bono ma to bya ko regaro na kiri ko ba magoso kero ko nyora bantu bande no yungu to na jago tana kina matiangi se yago to ira matiangi karare ke cabinet secretary ta ko tigende na kaki ko rama inki ko rata rengi nda position yuko menengi ona to ko. Onyango be member parliament ya des matiangi ko re bintu rata na byazinyi. Matiangi karare ngororo how many times tu akiete orora karika banda bange bari serikali bono kama tiangi kwa ligete asira guru control of budget era somo ndokoro kwa tachi era saba toko bueno those people ne ro bari geta ka babe kororo ne ro bari ta ba PS2 agwata babe muchache no guru kwa nyango inki wingi ta kore umuntu no yoro mate might not understand yumuntu guru kwa yongoto na bande bari bako kuma maraga bari bwata pita na sieri eri akawoito konyora no nje ni my constituency abantu barakonya abari pita na nje as much as nango bakonya ko koraki bate bakene nge yarama that is it and is allowed for people to say lakini the majority ngaibare the majority abantu abagusinga ibare abantu bose bagusukuma maraga abande batana na ero garete na matiangi garete mbaji mbanyora chikura bolo matiangi kura ya mo mbaba rali kana bo ekura one se ko nyare kan ga kita bote byabo nje my word to abagusi gato bwatara namo gato tobe nyuma ya matiangi na nda ubinderi nyama every day na next week on Tuesday on garegesa na Wednesday be minto njenga rasa bandana ngo bera sabotambe na ki gato bwatara na ya matiangi na ro bera Kenya ga abantu baje no kuana dinda na matiangi ajurwani William Ruto no I'm saying na matiangi gato mo bega se matrix ya 2027 it doesn't matter